Good morning. Ngasi din ningdo numit ki card ki message minner se ningdo numit aha bada number ko ningdo gi number se 47 leire ko aduga color dan ango bugumba kai gumba dumaina sepi bi dress ta ko dress ta oiro jewelry da oiro amada oiro amai taraga ango bugumba kai gumba dumaina sepi ba sibi ba yai aduga chak thong badana khoi gi sangom ni khangde natraga khoi gi kaino chini gumba ketang maming yona dumaina happy bako adu duma leire bada khoi gi aise card hum ko tang so ko daily card sidagi ko daily card sidagi card number 1 consider card number 2 consider natraga card number 3 consider ko ama khan birase ko aduga timing so haijara ge mayam da ko first card khan bangai gi oina se laise ko paisa nungsa sida leina ko haidi it's a day of abundance ana ha sida ko day of abundance hara gadi hadi lan thum changa pa ko pot chai gumba lepa ngamba adum ba su ko success lai gani ko thabak tawru matam da haidi mai pak pa mongol oiba adegi keno matam da achievement gumba kai gumba su lai ko achievement hara gadi aina ningi ba aina pam ba to phangba khotpa adumai tawra lai ko green color gumba kai gumba set lo hai ko hadi ngasai gi shade se katang sai ango budi set lo hai ko adu taraga su green gumba kai gumba adumai tawra set piyo ko aduga chathok matam da ima ba ge ga khoiramaga chat piyo ko hambagi card khan bangai gi se number 2 ko se number 2 gi na hadi changes kum balak pa ko changes kum balak pa ha ga na angai lera mi ba jaga du da gi khitang movement kum ba kai kum ba mai lak pa ko adu na hadi chat tori ba thabak to da aina change to ge na khali ba thabak to da taw dori ba thabak to da adu da mu ka hena focus tora thabak to bi on ha ko adu se laina ko marang tu rang ba fruit kum ba chelo let lo ko lo ha ko mix color gi check print gumba kai gumba dumain dress lo hai ko mingonda oida pada ba gumba kai gumba hai bigano na hai aduga amana triple protection gi crystals gumba shi on hai ko triple protection gi crystals kaino hai tar sida nuti gi crystals upi ko si gi card si gi matung ina haraga de adu triple protection gi gumba dumain tor shi be ko aduga number 3 sina hai di kaino oina ha te ngasi se yamna fresh energy anoba energy amaga loina na kaino positivity amaga loina na thabai khang to bongam gani ko aduduna aina ningi po to like pa ba do oiro amado oiro angangai harasune aina pa ge na khali po to ai ngasi solution da ba ya si chapter se close to da si syllabus se ai complete oi da ba ya de khote na da khan bi ba ko wear any color of white color gumba kai gumba se lon ha ko moonstone si wai ko haidi moonstone man kaino gena ha crystals daga kai da har ga di haidi moonstone ko moonstone aina sum sida series e haidi sida chamana na cards so haidi moonstone gumba kai gumba use to ko lo haila aduga dress tan ango gumba kai gumba mai shet piyo haina zulai ko sisina akoi gi kaino le ko card ki message le re aduga timing sina ayu ki pung manga ga mini phuma thoina tare ka mini nipan phaung le re adagi nipan ga mini kunthra mari deina tung tara ga mini ama phaung le re adagi mung nung da nundin tala ko nundin tara baro ga mini yankhai mari dagina pung taru ka mini ni futare phaung le re dai pung mapan ga mini yankhai mari dena trama thoiga mini kuntare phong le ko aduga nungdang athengba hingina pung amadagina nongalamdai gi manga ga mini nifu phong le ko sisna ko yinga si goina for the timing ko to sele ko gi daily card message me thank you